Lijep pozdrav svima, ja bih samo na početku htjela pozdraviti u ime udruge Djeca oboljela dijabetesa i njihovih roditelja udruge Cukrić i Zadar i zaista bi se htjela zahvaliti damama koje su tu, baš girl power, baš mi je super što su tu, vjerujte mi, ja da samo mogla nešto projekt Cukar 5.0 koji provodimo u sklopu SVP, odnosno Europskih socijalnih fondova i ovo je jedan samo od brojnih aktivnosti koje ćemo napraviti i nadam se da ćemo obuhvatiti što veći broj sudionika, posebice naših članova udruge Cukrići. Ja bih samo naravno predstavila današnje predavače. Znači, sa moje lijeve strane je Anita Miljak, inače studentica psihologije. Doktorica Jelena Lučak-Lončar, znači voditeljica odjela za endokrinologiju Opće bolnice Zadar. Doktorica Pomona Benson-Bunce i doktorica medicine, specijalistica školske medicine. I doktorica Lucija Kolega Mrkić, doktorica medicine, odjel za pedijatriju Opće bolnice Zadar. Ja bih samo molila Anita, ako može nastaviti. Evo, može, dobar dan svima. Još jedna stvar koju mi je rekla Doris, ja mogla bi dijabetesa od 9. godine, tako da nisam baš samo u ulozi studentice psihologije tu. I za početak bih zamolila doktoricu Lučak, ako nam može nešto reći o dijabetesu i hitnim stanjima, upravo o tome ćemo danas pričati, kako ih prepoznati, kako pomoći osobi koje je pozdravilo i kako je spasiti život, ono što je najbolje. Tako da izvolite. Hvala lijepo. Ja se zahvaljujem biti na najavu, zahvaljujem se Doris na još jednoj hvale vrijednoj organizaciji. Ono što me Doris obavijestila da će danas biti tema, sam se ja nastojala posložiti u jednu prezentaciju koju ću vas nastojati ne opteretiti previše, ali mislim da će nam biti zapravo svima korisna. Dakle, dijabetes i hitna stanja, kako ih prepoznati, kako pomoći osobi koju je pozdravila i spasiti život. Naravno, govorimo o šećernoj bolesti. U svakom slučaju i šećerna bolest tip 1 i šećerna bolest tip 2 i neke druge vrste podrazumijevaju kronična stanja koja su obilježena poremećajem koji se svodi na povišenu razinu glukoze u krvi, odnosno vole naši dijabetolozi u novije vrijeme reći glukoze u plazmi. Dakle, to je poremećaj metabolizma i ugljikohidrata, i masti, i bjelančevina, a događa se zbog poremećenog izlučivanja inzulina ili poremećenog uopće postojanja inzulina. Sve to vodi s vremenom, pogotovo ako bolest ne bude pravovremeno otkrivena i adekvatno liječena, nažalost u razvoj najčešće kroničnih komplikacija šećerne bolesti kad gledamo dugoročno. Tu se naravno misli na u prvom redu oštećenja iz spektra kardiovaskularnog sustava, dakle infarkti srca, moždani udari, potom su tu također polineuropatije, oštećenja krvnih žila oka, dakle retinopatije, periferna arterijska cirkulacija bude također oštećena na način da onda te osobe uz polineuropatiju, oštećenja malih krvnih žila, nerijetko razvijaju rane koje teško zaraštaju, pa to bude također jedan od simptoma praktički povišenih vrijednosti šećera i nerijetko može rezultirati amputacija. Slična priča je s oštećenjem bubrežne cirkulacije i naravno puta u slabljenje bubrežne funkcije koje može dovesti do terminalne bubrežne insuficijencije, potrebe za dijalizama, odnosno transplantacijama. Dakle, to su sve one neke ružne stvari koje se mogu, a ne moraju dogoditi ako se poremećaj na vrijeme prepoznaje. U svakom slučaju, ono što u tom kontekstu treba činiti, nakon što se bolest prepozna, voditi računa da razina glukoze bude dobra. Što to znači? Vjerujem da svi oni koji imaju šećernu bolest i njihove obitelji to jako dobro znaju. To su one ciljne vrijednosti glikiranog hemoglobina za koju želimo da to bude negdje do 6,5%, s tim što je naglasak u novije vrijeme kod osoba starije životne dobi, da smo malo fleksibilniji u samom tom pristupu. Priča o akutnim komplikacijama, nešto u čemu ćemo se zapravo više posvetiti, nakon što samo kratko skrenem pozornost na to da nažalost i dan danas se smatra da 40% osoba još uvijek ne zna da ima šećernu bolest i procjene za Hrvatsku kažu da na nešto manje, dakle od 4 milijuna nas je gotovo 500.000 osoba upravo sa šećernom bolešću. Njena prevalencija u Hrvatskoj je
9,2%, a ona je danas po statističkim podacima treći vodeći uzrok smrti u svijetu. Ono što me iznenadilo kad promatramo u kontekstu Hrvatske i prevalenciju šećerne bolesti po županijama, da je Zadar, ne bi vjerovali, na posljednjem mjestu, negdje oko 8%. Po tome ispada ili da premalo otkrivamo bolest, ili se možda zdravije hranimo i bolje živimo i više se krećemo nego ostatak Hrvatske. To ostaje za neka druga razmatranja. Uglavnom, kad se već otkrije šećerna bolest, nažalost često je problem što svega nekih 30% osoba ima dobru regulaciju. Ovi ostali su ili granično zadovoljavajuća, a nažalost 30% njih ima lošu regulaciju šećerne bolesti. Ono što je također bitno, ovo je više priča o tipu 2 šećerne bolesti, ovi dolje podaci koje možete vidjeti na ovim slajdovima, da je indeks tjelesne mase oko 30, što znači da naši dijabetičari, pogotovo dakle tipa 2, imaju pretilost kao problem, odnosno prekomjernu tjelesnu težinu, na kojoj se onda redovno veže i krvni tlak koji bude povišen, poremećaj statusa lipida i ono što me posebno boli, to je činjenica da je 16% osoba sa šećernom bolešću, nažalost, ovisno o nikotinu, dakle pušači su. I evo nas napokon na našu temu, dakle, bit će riječ o hipoglikemijama, u grupu podjela. S jedne strane imamo hipoglikemija, s druge strane hiperglikemijska stanja, gdje je jedno od njih dijabetička ketoacidoza, a drugo hiperosmolarna neketotično stanje. Ovo prvo se više veže uz tip 1 dijabetes, a ovo drugo uz tip 2. Za razliku od onih ranije spomenutih kroničnih komplikacija dijabetesa, ove akutne zahtijevaju zapravo hitnu liječničku intervenciju. Ako se nešto ne poduzme, može se dogoditi ishod tipa epileptički napadi, gubitak svijesti i finalna smrt. Što je uopće hipoglikemija? Kogod ima šećernu bolest i ko se susreo s njom, zna da to podrazumijeva niže vrijednosti glukoze. Različita su tu stavovi raznih smjernica, američkih i evropskih, no svi se svode na to da je vrijednost glukoze u krvi ispod 3,9, znak hipoglikemije. Postoje doduše unutar toga određene podkategorije, pa se može smatrati i relativnom hipoglikemijom kad netko ima višu vrijednost glukoze ili je navikao na više vrijednosti šećera od te 3,9, ali ima tipične simptome za hipoglikemiju. Uglavnom, svi se slažu oko toga da postoje blage, umjerene i teške hipoglikemije, a to su one koje zahtijevaju pomoć druge osobe. Odnosno, najčešće primjenu glukagona ili infuzija glukoze koje se naravno daju u hospitalnim uvjetima. Dakle, hipoglikemija je najčešća po život opasna komplikacija liječenja šećerne bolesti i kad razina padne ispod tih 3,9 u osoba koja ima loše kontroliranu bolest, oni mogu manifestirati tu simptomatologiju, kako rekao malo prije, i na višim vrijednostima. Tko je uopće sklon razvoju ovakve komplikacije? Najviše osobe s tipom 1 šećerne bolesti i to zbog bazal bolus inzulinske terapije koju imaju, znači samim time zbog samog inzulina su pod većim rizikom od razvoja hipoglikemije, zato što trebaju puno više promišljati o tome što će činiti, kako će se hraniti, koliku će dozu aplicirati, kakva tjelesna aktivnost slijedi nakon što je dan inzulin. Dakle, to je puno kompleksnija stvar nego u tipu 2 dijabetesa, iako i te osobe imaju puno njih, dakle, također inzulinu terapiju ako se radi o istrpljenoj funkciji gušterače. Potom, dakle, te druge osobe koje imaju nekakve tablete, to su preparati sulfonilure i glimidi, znači neki lijekovi koji rade na principu potiskivanja inzulina iz gušterače, to je jedna zamka koja također može dovesti do veće pojavnosti hipoglikemije u tipu 2 dijabetesa, starije osobe, potom oni koji su inače imali sklonost hipoglikemijama i neke druge kronične bolesti. Bilo bubrega, bilo srca ili neke psihijatrijske ili kognitivne poremećaje, odnosno demencija, dakle nešto što dolazi iz toga. Dakle, najčešća nuspojava inzulinskog liječenja je definitivno hipoglikemija. Ono što zabrinjava, da gotovo trećina osoba koje se liječe inzulinom doživi minimalno jednu hipoglikemiju teškog karaktera, dakle onu koja može dovesti do smrtnog ishoda svake godine. Dakle, teška hipoglikemija je komplikacija liječenja koju se inače naši pacijenti najviše boje, posebice tu sporna i opasna ona noćna hipoglikemija. Također, ono što je problem je onemogućavanje postizanja ciljnih vrijednosti šećera. Kad netko ima česte hipoglikemije, u nastojanju da se iz njih izvuče, jedenjem veće količine hrane se događa hiperglikemija. Dakle, suprotan poremećaj i nalazimo se u jednom začaranom krugu. U svakom slučaju to sve skupa negativno utječe na kvalitetu života, na troškove liječenja i općenito na samu svijest o tom problemu. Ono što je posebno tu sporno je što, nažalost, puno hipoglikemija bude neprepoznato, pa su tako neka ispitivanja pokazala da preko 60 osoba s tipom 1 dijabetesa ima neprepoznatu hipoglikemiju, 47% njih sa tipom 2 dijabetesa.
Svaka od njih je potencijalno životno ugrožavajuća situacija. Ono što nadalje brine, dakle 74% tih situacija događa se noću. Dakle, sve one u tipu 2 dijabetesa budu neprepoznate. Zašto? Jer osobe s tipom 2 dijabetesa ređe kontroliraju glikemiju. Danas imamo mogućnost u tipu 1 šećerne bolesti i u trudnoći da se bolest kontrolira zahvaljujući ovim nekim modernim uređajima koji možete vidjeti na televiziji, dakle za kontinuirano praćenje glukoze, što je puno elegantnije i omogućava jedan bolji uvid u stanje stvari. Već smo rekli što dovodi do hipoglikemije, dakle neadekvatno ordiniran inzulin, odnosno određena doza, potrebno je tu naći jedan balans da bi se na kraju polučili najbolji rezultati, a to nije lako. Potom pojačana tjelesna aktivnost, a uz neadekvatno danu dozu inzulina ili uz preskočen obrok, također nekakve korekcije u prehrani, a ono što se isto zna dogoditi to su tehnički problemi, poput pogreške u samom injiciranju ili sama priprema inzulina koji se daje. Dakle, manje više ovo ovdje što vidite sam već spomenula do sad. Ono što bih samo tu još posebno izdvojila je unos alkoholnih pića. Alkohol je naime nešto što paradoksalno može dovesti do preniskog šećera i onda pri konzumaciji alkohola je potrebno uzeti dodatni obrok i češće kontrolirati glikemiju. Dakle, nedovoljan unos hrane otežava održavanje stabilnosti glukoze u krvi i može otežati samo prepoznavanje simptoma hipoglikemije i dovesti do ozbiljnih posljedica. Dakle, blaga hipoglikemija, ona je kad bolesnik sam sebi može pomoći. Simptomi su njeni tremor, palpitacije, dakle lupanje srca, pojačano znojenje, izraženo osjećaj gladi. Umjerena je ona gdje bi već mogla biti potrebna pomoć druge osobe. Najčešće ti ljudi prijavljuju kao simptom glavobolju, promjene raspoloženja, poremećaj pažnje, a teška ona gdje je definitivno potrebna pomoć druge osobe, pa i zdravstvenih djelatnika, jer osoba nije u stanju sama sebi pomoći i vrlo je tu moguć gubitak svijesti. Ovdje su na jednom mjestu prikazani svi ti tipični simptomi hipoglikemije, dakle znojenja, smušenosti, slabosti, nemoći, dakle od neuroloških preko ovih nekih poput izražene gladi, zlovolje, znači promjene raspoloženja, pospanost. Kad se gleda što je najčešće od svega toga, upravo pojačano znojenje, nekakve smetnje vida, opća slabost, tremor, jedan trešnja, otežan govor, lupanje srca, izražena glad, peroralne parestezije, dakle trnci oko područja usta, vrtoglavice, glavobolje itd. Dakle, ovi simptomi variraju od blagih do teških. Kad se dogodi teška hipoglikemija, nužno je hitno reagirati. Naime, glukoza često može pasti u snu i onda ostati niska tijekom nekoliko sati. Ako osobu se ne probudi u tom stanju, bitno je pratiti, naravno, ljudi koji žive s takvim osobama, njihovo ponašanje. Naime, znakovi hipoglikemije u snu mogu biti vikanje i noćne more, pojačano znojenje, a pri samom buđenju je to onda zbunjenost, jedna iritabilnost, ekscitiranost nakon buđenja. Dakle, sve ovo naravno ruši kvalitetu života, raspoloženje i radnu sposobnost ovih osoba kojima se to češće događa. Nadalje, ponavljane epizode hipoglikemije kod onih koji su skloni mogu dovesti do reaktivnih hipoglikemija i neprepoznavanja simptoma hipoglikemije na jedan način kao da otupljuju o samu simptomatologiju koja se događa. Nadalje, pojačano otpuštanje takozvanih kontraregulatornih hormona, dakle hormona glukagona, ljudi koji smatramo hormonima stresa, koji su inače zaštitni odgovor na hipoglikemiju u osoba koji dugo godina imaju šećernu bolest jedan je oslabljeno. I također primjena nekih lijekova koji naši kardiolozi rado ordiniraju, to su beta-blokatori, također može pridonijeti tom slabijem odgovoru i zbog toga zapravo spriječiti da se pravovremeno u nekih osoba to prepozna. Kad se pogleda ovako slikovito, učestale hipoglikemije nešto su što vodi jedan začarani krug, jer dovode do poremećaja odgovora samog tijela, do smanjene osjetljivosti na hipoglikemiju, koja sve skupa, dakle, zbog te smanjene osjetljivosti, dovodi do daljnje sklonosti razvoju hipoglikemija i to je, dakle, taj famozni circulus viciosus. Kako spriječiti da se ovo sve događa? Tako da se rade redovne samokontrole, tako da se redovno uzimaju obroci, da ti obroci budu prilagođeni, odnosno inzulin da bude popraćen na način da se promišlja što će se činiti, kako će se osoba ponašati u smislu tjelesne aktivnosti nakon obroka i da u tom kontekstu sama sebe zapravo prati što je najbolje moguće. Preporučen uvijek u sebe nositi brzo apsorbirajuće ugljikohidrate, bombone fruktoze, tablete glukoze ili voćni sok, a ako se konzumira alkohol, svakako ne preskakati obrok. Kontrolirati glukozu prije, za vrijeme i nakon tjelesne aktivnosti i ova prilagodba, dakle, unosa ugljikohidrata i inzulina, a ako se planira neka ekstremnija tjelesna aktivnost, vjerujem da su svi naši pacijenti itekako dobro
educirani i jako dobro se već, pogotovo osobe s tipom 1 šećerne bolesti, znaju nositi sa tim nekim ekstremnim situacijama. Kako izgleda samo pomoć pri hipoglikemiji? Dakle, onu blagu i umjerenu tešku, kad osoba sama može pojesti slatki obrok, nije problem riješiti, no ako se događa ona gdje treba intervenirati na neki drugi način, onda je to glukagon, kojeg danas imamo i u intramuskularnoj obliku injekcije i kao nazalni sprej koji će, vjerujemo, zahvaljujući naporima naše Doris doći na listu u Hrvatskoj, pa će ga imati i naši pacijenti i moći brže intervenirati. Dakle, kako općenito zbrinuti hipoglikemiju, treba umjeti 15 do 20 grama ugljikohidrata, dakle to je ili 4 tablete ili 1 tuba bijele glukoze, ili pola čaše voćnog soka, ili 1 jušna žlica šećera, dakle ne sve to jer onda šećer skoči na 20. Dakle, bitno je izvući se iz te životno ugrožavajuće situacije. Ovo pravilo se zove pravilo 15, jer se treba sačekati 15 minuta, provjeriti razinu glukoze u plazmi. Ako se nije dogodio porast glikemije, ponoviti postupak, unijeti novi 300 grama ugljikohidrata, ponovna promjera kroz 15 minuta, ako se nije ništa dogodilo, ide sljedeći obrok. Ako do idućeg obroka će proći više od sat vremena, onda treba uzeti neki raniji obrok koji će održati razinu glukoze unutar nekih poželjnih intervala do tog sljedećeg obroka. Dakle, ovo smo otprilike već dotaknuli, ovo je nekakav rezime sada rečenoga. Dakle, teža hipoglikemija, ono što nas posebno brine, brzo određivanje glukoze. U bolničkim uvjetima se daju venski koncentrirana, dakle glukoza 50%, nakon toga 5%, nešto manje koncentrirana i stalno praćenje razine glikemije. Ako se osoba ne budi iz kome, naravno će se onda intervenirati sa primjenom glukagona, a to je ono što je rezervirano dakle, za kućne uvjete, nakon čega slijedi pozivanje hitne pomoći, jer nikad ne možemo znati koliko će trajati takvo stanje. To se posebno odnosi čak na tip 2 šećerne bolesti, jer te osobe koje primaju peroralne lijekove koji uvedu u stanje hipoglikemije, ako recimo imaju bubrežnu funkciju oštećenu, može se dogoditi na kukanje lijeka koje može i kroz dan, 2 i 3 potrajati. To je takozvana protrahirana hipoglikemija, tako da u tom smislu potrebe za hospitalizacijom čak nam duže ostaju u bolnici osobe sa tipom 2 šećerne bolesti. Ovo nas dovodi na brzinu druge, dakle akutne komplikacije. To se radi naravno o dijabetičkoj ketoacidozi koja je akutno životno ugrožavajuće stanje, nastaje zbog nedostatka inzulina. Dakle, to je prije nešto što se podrazumijeva da se javi u tipu 1 šećerne bolesti, ima visoku smrtnost. To je stanje koje je karakterizirano visokom razinom glukoze u onim situacijama kad se događa apsolutni ili relativni nedostatak inzulina i s druge strane porast onih kontraregulatornih hormona, mi zovemo hormonima stresa, adrenalin, noradrenalin, kortizol, glukagon i hormon rasta. U takvim stanjima zbog nedostatka inzulina tijelo ne može iskoristiti glukozu kao izvor energije. I što se onda događa? Događa se razgradnja masnoća. Ta razgradnja masti, dakle u jetri, pretvara ketokiseline koji služe kao alternativni izvor energije i povećava kiselost organizma, to je pH. Tako da ketoni iz hiperglikemije su karakteristični za dijabetičku ketoacidozu, inače ti isti ketoni mogu biti povećani u stanjima gladovanja, no tad se javlja hipoglikemija. Zašto dakle stvar uopće nastaje? Zašto nastaje problem dijabetičke ketoacidoze? Manjak inzulina, manje iskorištavanje glukoze, s druge strane veća proizvodnja. Hiperglikemija se događa, povećana proizvodnja ketona, ketonemija, dakle ketoni pozitivni u krvi i ketoni pozitivni u urinu, stanje po životu opasne metaboličke acidoze koja bude praćena sa dehidracijom, osmonskom diurezom i elektrolitskim poremećajem kalija i natrija. Kad se može javiti, najčešće u tipu 1, tako budu i otkrivene te osobe sa šećernom bolešću tipa 1 i ponavljajuće dijabetičke ketoacidoze u osoba koji nemaju dobru kontrolu svoje bolesti, ako se ne pridržavaju uputa o primjeni samog inzulina i u nekim akutnim stanjima, u stanjima sepse, dakle infektivna stanja, traume, infarkti srca, moždani udari ili neka druga stresna stanja. Koji su simptomi dijabetičke ketoacidoze? Dakle, u početku zbog povišene razine glukoze je to učestalo mokrenje i stalan osjećaj žeđi, a potom kreće povraćanje, bol u trbuhu, mučnina, koja rezultira dehidracijom, elektrolitskim poremećajem, odnosno gubitkom elektrolita. Ona je tipični miris po acetonu, zbog mirisa ketokiseline, slabost, iscrpljenost, smetenost, poremećaj govora, što onda progredira dalje do otežanog dubokog disanja, takozvanog usmanog disanja i finalno gubitak svijesti i koma. Kad će se dogoditi, rekli smo već češće u tipu 1, najčešće pri otkriću bolesti, ali i pri kvaru inzulinske pumpe. Pri nekakvom liječenju posebnom terapijom, dakle kortikosteroidima koji jako podižu razinu glukoze i svim onim stanjima koja smo već spomenuli. U dječjoj dobi to mogu biti emotivni čimbenici, dakle stres, a inače se jako rijetko javlja i u osoba sa šećernom bolešću tipa 2 i opet u svim onim nekim stanjima koja smo već spomenuli.
Ovdje je bitno procijeniti stanje svijesti, stupanj dehidracije i vidjeti da li osoba možda ima infekciju u pozadini kao razlog za ovakav problem. Dakle, što se najčešće tu nalazi u ovim našim nalazima koje mi pratimo? Obično su to vrijednosti šećera i puno više od 11 mmol po litri, ali se znaju dogoditi ove blaže hiperglikemije, potom ketonemija i ketonurija, dakle ketoni u krvi i urinu, i acidoza, to je pH krvi ispod 7,3. Onda mi dijelimo, naravno, ovisno o tim vrijednostima, ketoacidozu na blagu, umjerenu i tešku. Važna nam je u bolničkim uvjetima hitna laboratorijska procjena, gdje su da nastoji detektirati što je dovelo pacijenta do takvog stanja. Što činimo? Inače, kad se to događa u nekakvim kućnim uvjetima, kad posumnjamo na ketoacidozu temeljem onih simptoma, provjerava se koncentracija ketona glukometrom, dakle u krvi, ili ketonom okraći trakicom. Ako je test pozitivan, pravac hitna ambulanta. Dijagnoza se postavlja, dakle, nalazeći povišene razine glukoze, nižeg pH i pozitivnih ketona, a liječenje podrazumijeva primjenu manjih doza kontinuiranog inzulina i obilnu nadoknadu tekućine uz korekciju elektrolita, osobito natrija i kalija. Dakle, korigira dehidraciju, korigira acidozu, elektrolitski status, postići normalne vrijednosti glukoze, izbjeći komplikacije liječenja i naći što je precipitiralo, što je zapravo izazvalo sam događaj. Infuzije, inzulinski temelj liječenja. Kako se ovo može spriječiti? Tako što sve veći broj vas zna koji su simptomi i kako do toga može doći. Tako ćemo ovako globalno to moći spriječiti. Naravno, redovitim kontrolama šećera, primjenom korekcijskog bolusa inzulina ako glikemija raste i provjerama razine ketona, a zahvaljujući modernoj tehnologiji, ovim kontinuiranim glukoznim uređajima za mjerenje glukoze, to danas puno elegantnije nego nekad. Kad uopće prekontrolirati razinu ketona? Kad je hiperglikemija kontinuirano povišena i kad postoje simptomi, odnosno mučnina, učestalo obilno mokrenje, umor, slabost, žeđ, bol u trbuhu, povraćanje, ubrzano disanje. Provjera razine ketona, dakle ketonske test trake, uvidom u trenutno stanje ketona u krvi, iz malog uzorka, za samo 10 sekundi se već može vidjeti kakva je situacija. Ketoni u urinu, ovo je isto nešto što vjerujem da se velik broj osoba koji imaju šećernu bolest susreli s tim trakicama koje nam itekako dobro mogu signalizirati da postoji problem. Način na koji se ovo tumači, ako nema ketona, naravno se tome najviše radujemo. 1 plusić blago do umjereno povišena razina ketona, 2 su već visoka, a 3 itekako visoka. Mogu biti ponekad i lažno pozitivni, lažno negativni, no to se ipak s većom rijeđe događa. Posljednja akutna komplikacija šećerne bolesti, hiperosmolarno neketotično stanje, ona se više javlja u tipu 2 osoba, dakle može se razvijati danima, čak i tjednima. Ovdje je smrtnost isto visoka, po nekim statistikama 5 do 20%. Ova bolest predstavlja svojevrstan isto začarani krug, ali u smislu da visoka razina šećera vodi u učestalo mokrenje, to učestalo mokrenje vodi u dehidraciju, što onda dodatno povećava koncentraciju, koncentrira se glukoza u krvi, dakle daljnji porast glukoze. Hiperglikemija i u ovakvom jednom stanju je rezultat manjka inzulina u tijelu, ali događa se odsutnost, nema pozitivnih ketona. Zašto? Jer je još uvijek dovoljna količina inzulina da može spriječiti razgradnju masti i stvaranje onog viška ketona i to je razlika od ketoacidoze. Ovi pacijenti imaju u prvom redu klasične simptome šećerne bolesti, dakle simptome hiperglikemije, mučninu i povraćanje, a duži tijek bolesti nerijetko dakle dovodi do teške dehidracije i samog hiperosmolarnog stanja uz neurološke simptome koji obično budu teži nego u ketoacidozi u smislu slabosti udova, pospanosti, letargije i finale koma. Razvoj ovog problema najčešće i opet uzrokuju nekakva stanja, srčani infarkt mozga, prekomjerna konzumacija alkohola, upala gušterače, traume, ali i primjene i opet lijekova, tu su prvi na listi kortikosteroidi. Dakle, nužno je hospitalizirati ovakve pacijente, naći uzrok problema, liječiti ih slično kao u dijabetičkoj ketoacidozi, dakle rehidracija i primjena inzulina. Finalno, za sve akutne komplikacije, ja bih ovdje poslužila se nekim mudrim od sebe, vrijedi ova Erasmusova izreka, a ta pak kaže, svi to znate, bolje spriječiti nego liječiti. A ja volim isto tako reći da dobar liječnik liječi, a još bolje spriječi, tako da je to ukradeno malo od ovoga. U svakom slučaju, u kontekstu svega što sam vam sad nabrojala, naravno da je naglasak na važnosti kvalitetne i što bolje edukacije. Uvijek edukacija i ponavljanje osoba sa šećernom bolešću, ali ne samo njih, nego i članova njihovih obitelji. U onim školskim nekakvim zajednicama je to i razreda i nastavnika koji komuniciraju s djecom koja imaju šećernu bolest i koji s njima žive, rade i bore se zapravo s ovim problemom. Naravno da je važna dobra glukoregulacija, ciljni glikirani hemoglobin, ali što manje hipoglikemija
i prevencija debljanja također u kontekstu svega onog ružnog što ona radi u tipu 2 dijabetesa više, naravno redovne samokontrole i pravovremeno prepoznavanje ranih simptoma akutnih komplikacija da one ne bi progredirale do onih najružnijih letalnih ishoda. Hvala vam na pozornosti. Evo, hvala vam, doktorica Vučak, na ovako lijepo prikazanim komplikacijama i hitnim stanjima. Samo bih htjela još jednom pitanje vas pitati. Ako možete povući neku paralelu između dijabetesa tipa 1 i tipa 2, zato što mogu dosta ljudi zna uspoređivati te dijabetese. Dvije totalno drugačije stvari. Mi zapravo znamo nekad reći ovako, da je tip 1 šećerne bolesti u principu bolest koja ima jedan veliki problem. Ne radi gušterača. A tip 2 bolesti je bolest koja, iako se uvjetno rečeno daleko jednostavnije liječi, pogotovo ako je na vrijeme otkrivena, ali tip 2 vrlo, vrlo često dolazi u cijeli niz drugih stvari. Iako je šećer bio konstantno visok, znači on je konstantno bio gladan, u stvari su stanice bile gladne neovisno o tom visokom šećeru i nažalost je, kao i većina, određenje 40% djece danas otkrivene u stvari se prezentira dijabetičkom ketoacidozom, tako je i on. Iako smo doma svi ovako visoko obrazovani, ali evo događa se, bio je mali, nismo očekivali, u stvari razvio je dijabetičku ketoacidozu, evo kako je doktorica lijepo objasnila, isto se znači prezentirala sa bolovima trbuhu, povraćanjem, čak i blaže povišenom temperaturom. I onda smo ga naravno odveli doktoru koji je pokazao izrazito visoke razine šećera u krvi. I dalje je krenulo liječenje, edukacija i sve. On je od, mislim, koliko sad, 10 godina smo nedavno imali dijabetesa na terapiji inzulinskom pumpom. To su jedni od ovih modernih tehnologija što je doktorica spomenula. Znači ovako najjednostavnije, to je jedan mali stroj koji u sebi ima spremnik inzulina što se mijenja svaka 3 dana, ima izrazito fini klip unutra koji se polako pomiče ovisno o programu koji je u samoj pumpi. Danas imamo sreću da je u Hrvatsku došle su i najnovije pumpe koje u sklopu skupa sa ovim senzorima za trajno mjerenje glukoze, stvari, rekli bi, oni to zovu pametna inteligencija, sama u stvari prepoznaje preko senzora kad je visok šećer i daje korekcijske boluse i kad je nizak šećer gasi pumpu, to je izdavanje inzulina. Taj inzulin u tijelo ulazi putem jedne male kanilice koja se mijenja isto svaka 3 dana kada je spremnik i to mu stoji na tijelu, sve skupa, evo moram priznati da je onako jedan veseli razigran 12-godišnjak koji vesla, igra košarku, skače, ide u školu, žicira roditelji, tako sve što ide u toj dobi. Malo da se ovo sad kreće pubertet, pa onda kako se zove, krenulo i loši šećeri što je odlika puberteta kod djece, isto što je spomenula je više puta kolegica. U pubertetu je dosta, naravno, hormon rasta izražen, što je cilj puberteta, rast i razvoj. Tako da, kako se zove, taj hormon rasta koji je suprotan inzulinu, malo nas zeza sa tim, ali eto tako. Što se tiče kod djece, inače i akutnih komplikacija, tu bih htjela naglasiti da su komplikacije kod djece u stvari puno češće nego kod odraslih, makar smrtnost nije ovako visoka. Evo, možda zadnjih 15 godina je bilo u stvari samo jedno dijete koje znalo da je nažalost preminulo od dijabetičke ketoacidoze. Oni to u stvari puno bolje toleriraju. Ono što je problem kod djece, što vam oni to ne govore. Znači, što doktorica je spomenula, znači te hormone stresa koji se u stvari u hipoglikemiji ta cijela reakcija kod djece je dosta sporija. Tako da ćete vi često kod djece naći, izmjeriti im šećer dosta nizak, čak ispod 2 ili ispod 3, i oni najnormalnije gledaju crtići, nemaju nikakve reakcije. To je u stvari problem kod, kao i roditelja i liječnika kod djece sa dijabetesom.
Ono što je drugo kod djece, a to je što u stvari djeca u pravilu većina imaju dijabetes tip 1. Znači, ovo isto što je kolegica spomenula, dosta se često nalazimo u tim predrasudama zašto tako jede, zašto se toliko bode, moja teta isto ima dijabetes, pije lijekove, mogu li ja piti lijekove. Znači, kod djece većina ima dijabetes tip 1, u stvari što je i kolegica rekla, kod koje ne može doći, ne stvara se inzulin zbog oštećenja, u stvari stanica koje proizvode inzulin u gušterači. I to je ona glavna razlika zašto djecu uvijek liječimo u stvari pravilnim inzulinom. Makar moram spomenuti da nažalost zbog pandemije debljine među djecom danas imamo sve češće i djecu koji oboljevaju tipa 2 dijabetesa. I ono što je u stvari razlika kod djece, kod tih akutnih, što se češće događa, što oni znaju, ne znam to reći, osvolano hiperketotično stanje naravno se ne događa, ali oni puno brže ulaze u tu ketoacidozu. Znači, kako je cijelo djetinjstvo u stvari dio burno razdoblje kad se rastemo i razvijamo, ta sama količina hormona je puno različitija nego kod odrasle osobe. Tako da oni već i kod čak i manjih infekcija mogu razviti dijabetičku ketoacidozu. Nažalost, nekad na pedijatriji se susrećemo s roditeljima koji godina bolesti zaborave na to mogućnosti, pa nam znaju puno češće nego kod odraslih doći djeca u dijabetičkoj ketoacidozi u sklopu nekakvih infekcija ili životnih stresova, ali evo srećom do sada smo imali samo lijepa iskustva u stvari koji se to se riješilo u potpunosti. Pa, što se tiče mene osobno i nas doma, srećom nismo imali nikakvih teških ni ketoacidoza, niti hipoglikemija. Znalo se dogoditi, ali ono što isto bih htjela naglasiti, što kako se zove, dosta često zaboravljamo, a to je da se u toj panici dijete zna često ostaviti samo, znači mjeri se nizak šećer, ne znam, na igralištu negdje u školi ili bake, djedovi, i onda se ide tražiti pomoć. To je jedna od grešaka koju stvari kolegica isto... Znači uvijek nemojte pacijenta ili prijatelja ili nekoga sa visokim ili niskim šećerom ostavljati samo. Zato što baš zbog ovog što je kolegica spomenula, znači gubitka svijesti, često ta djeca stoje, onda čekaju nekoga negdje sami, što je u stvari velika greška. Ovako ukratko, najjednostavnije. Super, hvala vam puno. Možete li nam još samo reći osobno vaše mišljenje, je li sada vam bolje na pumpici ili prije na penovima? Penovi su, dakle, injekcije putem kojih se uzima inzulin. Dobro, ovo je čisto osobno mišljenje. Mislim, mi smo se preporodili naravno s pumpom, jer smo srećom imali mogućnosti nabaviti tu novu pumpu koja u stvari sama u potpunosti regulira. U njoj je kao taj pametni algoritam koji zadnjih 6 dana prati razine šećera, prema tome daje i bazalne doze inzulina, i korigira šećer i naravno pumpa ne zna koliko ste pojeli, to morate unijeti količinu ugljikohidrata u nju, ali ona svaku grešku će ispraviti, što je u stvari kod djece dosta često, pogotovo djeca koja su već u ovoj dobi iznad 10 godina, pa su više i sami doma i u školi, idu okolo treninzi i tako, pa u stvari regulacija, eto, baš smo mama iz udruge ja pričali, moj Roko je prije te nove pumpe bio u prosjeku unutar urednog šećera nekakvih 60%, sad je 80 do 100% unutar urednog šećera, što je naravno odmah smanjilo i glikolizirani HbA1c i u stvari nama poboljšalo kvalitetu života. Sad opet to je moje mišljenje, pumpa nije za svakoga, niti su svi voljni imati pumpu. Niti je pumpa rezultat odmah da ništa ne morate raditi. Ljudi često zaborave, prepuste se tehnologiji. U dijabetesu uvijek treba biti alertan, treba paziti i nadzirati se. Hvala vam.
I za kraj nešto kratko o glukagonu spreju. Zašto vi mislite da bi to bio odličan, upravo zato što radite s djecom? Pa evo, i kolegica Vučak je spomenula, glukagon je znači inzulin, hormon, koji se izlučuje isto iz gušterača, ali u slučaju znači kada je nizak šećer, jer onda potiče izlazak spremljenog šećera u jetri. Do sada, u stvari sada na tržištu imamo glukagon u obliku praha koji se miješa sa otapalom i kao intramuskularna injekcija daje u slučaju kada je dijete ili odrasla osoba u teškoj hipoglikemiji i bez svijesti i onda je treba znači primijeniti, on djeluje kroz nekakvih 10-15 minuta, te pozvati hitno, kako je kolegica spomenula. Mi često vodimo edukacije i kroz škole, i osnovne i srednje škole i vrtiće. I nama u toj panici, kad vi nađete nekoga bez svijesti, koji je znači, nekakvog medicinskog znanja, u tom stresu je veliki stres, izbunjenost, problem, znači izvaditi tu ampulicu, staviti unutra tekućinu, promiješati, navući, dati, pa sad imate kod djece se daje pola, pa ne znate ste dali puno, previše ili premalo i tako. Pogotovo ugosti nekoga svoga, pogotovo roditelji će ovdje znati, a i vi sami koji je dijabetičar sebe, dosta teško. Mislim, trebalo vam je neko vrijeme da se na to naučite. A pogotovo učiteljima ili odgajateljima, nekome ko nije s time se ne susreće svaki dan, znači to je njima najveći strah u životu. Mi kad provodimo ta edukacije, vi se vidite da ljudima da su oni, reću najbanalnije, izbezumljeni od straha kad mi pričamo, da mi sad, ako mu se dijete, znači on je svijesti, mora to napraviti odmah. Naravno, oni svi prođu edukaciju ili tako. Tako da mislim da evo zadnjih godina u stvari imamo mogućnost nabavka glukagona u spreju, koji evo mi kroz udrugu pokušavamo dovesti na listu, redovnu listu lijekova HZZO-a. Razlika je velika, mislim vi imate sprej koji štrcate u nos, on kroz 5 minuta počne djelovati. Mislim, to je isto glukagon, isti je učinak, razumijete, ali način davanja je puno jednostavniji. Što za roditelje, što za odgajatelje, što za učitelje, profesore, pa i čak možda nama i liječnicima bi bilo puno lakše na odjelu u onoj panici ili hitnom prijemu. U stvari, da, ne tražiti venski put ili nešto, nego štrcnuti, znači, taj jedan potisak koji onda dovodi do spasite život. Evo, to je u stvari glavna razlika. Hvala vam. Evo da sad nastavimo upravo na to kako ste ušli u tu temu škole i odgajatelja. Doktorice Gumzne, vi ste i školska liječnica, tako da možete nešto više reći o protokolu koji vlada u školi, kako se postupa sa djecom koja imaju dijabetes i baš specifično, na primjer, kako se postupa kada nastupi neko hitno stanje, kao što na primjer hipoglikemija. Ok, dakle, na nivou Hrvatske postoji protokol postupanja u školama i uloga liječnika školske medicine u principu priprema ovo što i vi radite, stručnog osoblja, profesora koji se užasno boje. Oni bi najrađe to dijete negdje spremili na odjel da bude pod nadzorom, da oni ne moraju. Dakle, više nekakva psihološka priprema da se suoče, oni nisu voljni, bar moje iskustvo je preuzimati lijekove i da bi oni bili u tim hitnim intervencijama i moram priznati da se ja tu niti ne guram da bi oni to radili. Dakle, nije njihova struka, oni zovu roditelja, bitno je da prepoznaju hiper i hipo, da surađuju s djetetom, da prepoznaju stanja koja mogu dovesti do toga. Ja bih rekla, vi se ovo dvije referirate na infekciju, ali mislim da stres u školi dovodi do velikog skokova u glikemiji i mislim da profesori imaju puno manju svjesnost o tome. Roditelji su educirani na ovim odjelima, međutim profesori u školama nemaju to znanje i njima strašno puno pomaže kad im refrešate, kad ih podsjetite,
ono što je sreća je da djeca s dijabetesom zapravo silno poslušna djeca, silno disciplinirana, ajmo reći, laka djeca. Dakle, protokol postoji, mi ga provodimo po školama, kako u školu ulazi dijete s dijabetesom, tako mi radimo za to nastavničko vijeće, razredno vijeće za to dijete. Nekad imamo više djece pa kombiniramo više vijeća. Dakle, kad dijete ide u više razrede, onda po potrebi. Ako dolazi neki novi profesor ili se oni ne osjećaju sigurni ili su imali nekakvu situaciju u kojoj su se strašno uplašili, onda oni nas pozivaju. Dakle, to je otprilike taj nekakav stručni protokol školske medicine. Međutim, ja sam pozvana ovdje, vidim da mi nije napisano, jer ja imam dvije uloge. Ja sam i psihoterapeut za djecu, adolescente i odrasle i obitelji. I mislim da se o toj temi dosta ajmo reći da se zanemaruje. Dakle, vi to super stručno odradite sve, međutim, dijete sa dijabetesom nije dijabetes dijete. Dakle, to je dijete koje je ljudska osoba koja ima bolest. Vrlo često ova silna briga, svakodnevno, rad, mjerenje, ovo, moraš paziti ono, vrlo lako dovede do toga da zapravo cijela obitelj ima problem. Jer dijete postane pacijent svojih roditelja, umjesto dijete svojih roditelja. A dijete, kako s dijabetesom, tako i svako drugo, zapravo ima silnu potrebu da pripada obitelji, da bude uvaženo u toj obitelji, da se osjeća voljeno i priznato, da bi onda moglo razviti svoju samosvijest, preuzeti odgovornost, svoj integritet, što je sve proces koji traje 20 godina prvi. Ne? Sama bolest kronična, bilo koja, ali kažem tu uključuje i dijabetes, je ogroman test za obitelj kao tako. Dakle, obitelj mora vrlo brzo se konsolidirati, ja bih rekla. Tu krize dolaze puno češće. Nekakve, ne znam, stanje ketoacidoze ili stanje smrtne ugroženosti djeteta dovodi do strašnog stresa unutar cijele obitelji i svi su zapravo vrstom traumatskog iskustva. I dijete, ali i obitelj. Dakle, nije lako biti roditelj, tu je test i roditeljskih odnosa, jer vrlo lako mama preuzme ulogu njegovateljice i zdravstvenog djelatnika, a tata je tu neko pomoćno osoblje koje osigurava razvoz prevoza, ali on se najčešće isključi. I sad je tu jako bitno napraviti balans kako da obadvoje sudjeluju, da ne bude samo, jer ta jedna osoba koja će preuzeti sve to skupa, se prije ili kasnije iscrpi, ne može više. I onda počne prigovarati. Šta se onda dešava? Onda se dijete osjeća kao teret obitelji. Dakle, mojoj obitelji bi puno lakše bilo da mene nema. I onda vi dođete do nekakve faze 11-12 godina kad oni počnu promišljati i onda se razmišljaju, da imamo poplavu, mislim ne sad inače vezano uz dijabetes, ali među djecom poplavu ideja suicida, bilo bi bolje da mene nema. Sve su to stvari koje morate razumjeti. Mi možemo prevenirati možda da ne dođe do ovih komplikacija bolesti, ne možemo prevenirati život. A u ovim stvarima koji se procesi događaju unutar mene kao osobe, unutar obitelji kao cjeline, šta koju ulogu ko zauzima, to je nešto o čemu se puno premalo, ja bih rekla, priča i stručnjaci ne gledaju to na cjeloviti način. Dakle, ja znam da prošla edukaciju, imam jednu i drugu edukaciju, pa znam da sam ja tek u edukaciji iz psihoterapije shvatila neke stvari koje niko nije rekao o edukaciji za liječnika. Nažalost, nas liječnike to ne uče. To je, nažalost, tako. Šta se dešava s djetetom? Dijete može postati pacijent svoje obitelji, dakle jako poslušan, jako dobar, jako divan, jako krasan, jako suradljiv. Ili ima dva izbora. Ili može postati netko ko je pain in ass, ko će biti teško dijete, ko će stalno nešto provocirati. Dakle, postoje dva perioda u životu kad mi to stvarno radimo pod normalno, sva djeca to rade. Među druge i treće, sva djeca vam testiraju granice. Oni nisu zločesti i neposlušni, nego pokušavaju shvatiti koja su pravila u ovoj zajednici. Ista stvar se dešava kad krene pubertet, kad krene testosteron, estrogen, hormon rasta. Dakle, oni provjeravaju za sebe kako stvar funkcionira. I onda oni nama postanu nepodnošljivi. Onda mi ne znamo šta ćemo s njima. Onda su oni užasni, onda su oni grozni.
Dakle, to su sve stvari o kojima mi moramo razmišljati. Moramo ih biti svjesni tih procesa kroz koji prolazi cijela obitelj i svako dijete. Braća i sestre istu stvar prolaze. Dakle, braća i sestre opet imaju izbor hoće li biti poslušni i staviti se u pozadinu jer roditelji imaju problema s ovim djetetom, pa ću ja onda biti dobar, divan i krasan i nevidljiv, da ne smetam, ili ću biti opet težak, zahtjevan, pilat, gnjavit, da ja dobijem nešto, jer ja sam dijete. Tu jako često ljudi zaboravljaju da zapravo moraju se jako puno stvari balansirati. Moraju balansirati s prvim djetetom, prvo dijete je zapravo odnos roditelja, to je temelj cijele obitelji. To je njihovo prvo dijete, koje se vrlo lako zanemari. Dakle, da vi odete s mužem negdje na putovanje, teško. Dakle, vrlo lako je zanemariti taj bazični odnos. Onda imate dijete, onda imate drugo dijete, onda imate bolest kao treće dijete. Tu nije samo dijete, nego je bolest posebni entitet u obitelji. I onda, kažem, cijela obitelji nekad postanu žrtve. Dakle, toliko su zahtjevne, toliko traže pomoć, toliko u početku cijela socijalna nekakva zajednica nudi pomoć i hoće pomoć i ljudi vole pomagati. Ali u jednom trenutku se iscrpe. Ili mi uđemo u ulogu žrtve i mislimo da su nam svi dužni. Zašto? Ne znam, evo, glukagon, dakle, država je dužna to nama da, jer mi smo javni. Je, dužna je, slažem se da je, ali ne iz te perspektive. Dakle, više iz perspektiva nekakvih prava, a ne mi smo, mislim, ja se naježim kad vidimo skupljanja za razne bolesti. Mislim da bi to trebao raditi sustav, a ne paralelni sustav. Tako da, kažem, vrlo je kompleksno. I da još jednu stvar koju nikako ne smijemo zanemariti, a to je to je krivica. Dakle, svaki roditelj koji ima bolesno dijete će se zapitati jesam ja to u genima, jesam ja nešto napravio, jer nisam napravio, jesam trebao, dakle, osjećaj krivice nam može biti užasno težak. I onda mi iz te krivice znamo raditi i više nego što bi trebali. Pretvorimo se mi u žrtvu, da bi djetetu osigurali, nemam pojma šta sve ne, da ono kao ne bi patilo. Mi ne možemo prevenirati da djete pati. Dijete će biti frustrirano i ljuto, i bolit će ga, i patit će, i bit će živčano, i ironično, i osjećat će se usamljeno, i mislit će da je isključeno. Dakle, ne možete vi to prevenirati. Jedino što roditelj može je otvoriti prostor da to dijete može reći. Dakle, da se ne osjeća još i izolirano, ako ja to sad kažem, onda će roditeljima biti grozno. Pa onda ne samo da roditelj osjeća krivicu, nego i dijete osjeća krivicu, jer je ono sad prouzročilo nešto u cijeloj obitelji. Dakle, vrlo kompleksno. Hvala, baš se odlično. Bravo. Da, se o tome jako malo priča. Još me zanima, baš što se tiče te odgovornosti djeteta i roditelja. Inače, i kad je dijete, ne znam, jesi vi možete poistovjetiti, doktorice, kolega, vi ste zapravo na početku bili odgovorni za svoje dijete i za tu bolest. Ta bolest, on je imao dijabetes, a ste se vi cijelo vrijeme brinuli. I onda, u kojem trenutku, jer to dosta roditelja ima problem s tim, treba preći na to da se ta odgovornost cijelo vrijeme prenosi na dijete. Da, vi možete, to je pitanje za vas. Ajmo ovako, općenito. Dakle, da bi dijete preuzelo odgovornost, treba 10 godina. Ako hoćete da vam dijete nauči oblačiti se samo, morate početi s 3 godine. Da bi se 13 oblačilo samo. I da bi to bila njegova odgovornost. Ako hoćete da ne morate trčati za njim u 8. osnovne, hoće li, ja napisao zadaću kad ima test, kad ima ovo, morate početi u 1. osnovne. Ne možete sve raditi za dijete, a onda u jednom trenutku reći, sad si veliki, evo, što da ja radim s tim? I onda će dijete samo ući u proces. Ne mogu sve. Mogu jedno po jedno. Kažem, da bi se stekla odgovornost, da bi ja nešto prihvatila kao svoju odgovornost, to je proces koji traje 8 do 10 godina. I mi ga moramo malo po malo puštati. Ok, to je sad tvoje. To su stvari koje se komuniciraju. Evo, baš si pitate ga, možeš ti preuzeti ovo? Ne mogu. Ok,
ti mi reci kad ćeš moći, ja mislim da bi trebalo već, dakle, komuniciramo, pokušavamo naći prostor, ili ako procijenite da bi on sad mogao sam pratiti nešto, onda pitate jel hoćeš? Hoću, ja ću to. Ako trebaš pomoć, doći. I onda pomalo vi nadgledate, sve više ste nazad i nadgledate, a sve manje ste netko ko radi umjesto djeteta. Kako s dijabetesom, tako i sa svim drugim stvarima koje zapravo su prelazak iz dječje u odraslu dobu. Jer djeca se rađaju u zajednicu u kojoj žele sudjelovati. Prvo i osnovno je da dijete želi biti važan član zajednice, želi biti uvažen. I djeca nam surađuju na sve moguće načine. Nekad surađuju tako da su užasne. Nekad surađuju tako da su poslušne. I ono užasna je suradnja, samo to nama nije jasno. I tome treba zahvaliti. Dakle, nešto mi govori, što je neka poruka. Super. Ja se slažem, nam je nakon 10 godina dijabetesa je počelo. Da, stvari moram priznati da zadnjih, od kad je 12 navršio, sve više odgovorni sam razmišljati o svojoj bolesti i prehrani, u stvari najčešće ima problema što zaboravi dati taj inzulin. Jer eto, nije bilo na rasporedu u njegovom životu između škole, igrica i tako. Čekajte da ide i pubertet. U pubertetu, mislim, djeca u pubertetu imaju taj neki, nije neki, nego grandiozni self, oni ne mogu podnijeti ideju da s njima nešto nije u redu. Malo djetetu može, onda jedan put ima 14 godina i neće više to zaboravi, ili neće oprok, ili hoće biti mršava, ne znam, sad i dečki imaju taj problem. Ne žele, srame se toga da su drugačiji od drugih. To su teške stvari o kojima stvarno treba pričati i možda ih nekad treba i pustiti da dođu do blizu ketoacidoze, da shvate, da mogu preuzeti odgovornost za sebe i svoju bolest. Evo, hvala vam. Još jedno pitanje što se tiče hitnih stanja. Kako bi se trebalo, kako da se radi na toj traumi nastale uslijed hitnih stanja kao što su hipoglikemijska koma, dakle kako da se radi na zapravo kako se adekvatno reagirati i nositi se s osobama koje su bliske, braća, sestre, obitelj, koje su prisustvovale hipoglikemijskoj komi, na primjer. To bi trebalo, udruga bi trebala imati hitnu intervenciju, dakle psihološku za takve stvari. To je recimo jedna dobra ideja. Ne samo pri našim bolnicama, jer sad cijelo vrijeme govorimo o djeci i mislim da nema ništa strašnije za roditelja već spoznaja da ima taj tip problema s djetetom, ali ja mogu samo kratko iz perspektiva adultnog endokrinologa, nama dolaze mladi ljudi koji imaju 18 godina. To jesu tehnički odrasle osobe, ali vi to znate bolje iz svoje perspektive da su to zapravo još uvijek djeca i moram reći da je naše iskustvo da oni koji su novo otkriveni dođu nama jako lijepo se, barem prividno, nose s tim. Moj osobni stav je njima itekako treba psihološki suport. I mi smo razgovarali s našom bolničkom psihologijom, Rakocija. I ona je voljna doći, međutim sustav nije posložen tako da rad psihologa bude implementiran u naš standardni rad naših dnevnih bolnica koje evo sad funkcioniraju ima 2 godine, ali tamo bi itekako trebalo. Pogotovo u kontekstu cijelog niza, mi smo što ste rekli, spomenuli smo mi infekcija, naravno, stres. To su sve stanja koja itekako dovode do toga da vrijednosti glikemije ne možete lako ukrotiti. I itekako bi nam tu trebala podrška psihologa, pa ako hoćete i psihijatra. Tako da to se odnosi svakako i na male i na velike. I bilo bi krasno kad bi moglo, ali još nije naše društvo zrelo zato da mi automatizmom imamo pri našem odjelu čak i nutricioniste, što funkcionira na razini maja, vi ste li nam dolazili utorkom u dnevnu bolnicu održati predavanje o prehrani. I to tako ide. Uspjeli smo dovući, ali to nije na razini sustava. To smo se uspjeli izboriti čisto osobnim angažmanom da nam nutricionist dolazi u dnevnu bolnicu i da na takav način to pokrijemo, iako postoji pri Zavodu za javno zdravstvo gdje se na uputu se možemo doći. Na isti takav način nam treba i psihologa, ne samo malenima, već i ovima koji su veliki, a nisu svi tako veliki. Možda i psiholog i psihoterapeut.
To su dva različita područja. Na tom treba raditi. Na tome bi trebalo raditi tražiti. Dakle, intranazalni glukagon, nutricionisti stalno pri dnevnim bolnicama i velikim i malim i psihološki suport i čak i fizioterapeuti. Jer ne može jednako vježbati onaj bez noge kao onaj s noge. Nadovezala smo mi baš kroz ovaj projekt osigurali određeni broj takvih psihološke savjetodavne pomoći baš u takvim situacijama. Ja bi još dodala jednu metodu koju ne znam koliko ste upoznati, ali metoda kojom se liječi PTSD. Dakle, kojom, recimo, ovo stanje, kad ti dijete je životno ugroženo ili kad se ti probudiš nakon što postaneš svjestan da si bio životno ugrožen, to je traumatsko stanje. Dakle, traumatska stanja, kao svaka traumatska stanja, se u mozgu ne pospremaju na standardni način. Jer mi standardni imamo te mreže neuronske u kojima se pospremi jedna memorijska jedinica u kojoj je spremljeno, ne znam, prvi poljubac. Šta se desilo, kako je priča išla, kako je mirisalo, koji je okus bio, šta sam ja razmišljala, kako sam se sjećala. Dakle, to se sve sprema zajedno. Kad je traumatsko iskustvo, onda se to ne sprema zajedno. I onda, ne znam, roditelji koji su prošli tako nešto, na najmanju naznaku počnu se stani malo, ali ne mogu jer tijelo prepoznaje, oni ulete u doslovce onaj survival mod, u model preživljavanja. Dakle, krenemo u to da mi automatski suzi nam se fokus i više ne možemo reagirati iz odrasloga, nego reagiramo iz preživljavajućeg iskustva. I postoji metoda s kojom se PTSD liječi, koja to može integrirati, koja jako puno olakšava ljudima. Zove se MDR. Evo samo da se nadovežem što je kolegica rekla, da često imamo roditelje koji od tog silnog straha u stvari na kraju dovedu djecu da su cijelo vrijeme u visokim šećerima. Znači oni već pri šećeru 8 ili 9, što je u stvari povišen šećer, djeci daju jedi, pašćeš u hipo i dovede ih u stvari u nereguliranu bolest, baš od tog straha, jer niko s njima nije radio ili nakon te nekakve takvog događaja, hipoglikemijske kome, ili od početka bolesti, nažalost, nisu imali mogućnost sa psihoterapeutom stvari proći na koji način da sami izreagiraju. Što isto onda dugoročno definitivno nije dobro. Htjela bi se nadovezati na doktoricu Muzej, upravo to što ste rekli. Ja imam kuće čisti primjer toga jer sam bila u jednom hipoglikemijskoj komi i moja mama i moja sestra na svaki, znači moj pogled malo duži ili moju malu treskavicu reagiraju jako zastrašujuće, tako da... I onda ti imaš osjećaj. I automatski je meni osjećaj krivnje. Dakle, drugi put kad sam upala u hipoglikemiju, mislim, nisam tada upala, nego sam bila jako blizu toga. Moja prva rečenica je bila, Josipa, nemoj se bojati. Dakle, to je preuzimanje odgovornosti za drugog. Super ste to rekli. Hvala. Je li ima ko pitanja iz publike možda? Da, još nešto o toj metodi, baš me zanima. MDR, da. Imate na internetu puno američkih sajtova. Kod nas je tek počela se raditi. Mislim da su sad, ja sam druga generacija terapeuta koja je završila. Dakle, imamo 3 terapeuta. Metoda se sastoji u tome da zapravo razdijelite pažnju i da dovedete mozak da dovedete iz read-only fajla u rewritable file. Dakle, u to da možete premodelirati iskustvo, smanjiti desenzibilizirati tu napetost koja je ostala zaleđena i dopisati pozitivno iskustvo. Dakle, jako učinkovita i relativno brza za ovakve izolirane događaje. Hvala. Evo mogu jedno pitanje. S obzirom da dolazim iz prosvjete, a vi ste doktorica školske medicine, zanima me, ja sam poslala bila e-mail našem ministru, zašto profesori nemaju nekakvu svoju edukaciju, obaveznu edukaciju za barem djecu koja imaju u njihovom razredu ili su razrednici, edukaciju dijabetesu tip 1, jer mi dolazimo u nekakva stanja kada dijete treba ići na ekskurziju, izgled,
da profesori nisu educirani, ne znaju kako postupiti, mi ne možemo uvijek kao roditelji O pratiti. kojoj školi pričamo? Svim školama. Nije baš tako. Ja sam u Bartola Kašića kad su još intimni, kad ste vi bili isto. Dakle, držala predavanja. Nije u školi isto i ne idete ministarstvu, nego tražite od školske medicine. Dakle, vi tražite da se to održi, da doktorica ili sestra ko već izlazi i mi imamo ta predavanja. I radimo ih na zahtjev. Da, Jer ja ne ali mogu se znati. profesori ne odazivaju na naše molbe i nisu upućeni. Evo sad je nosim imao nedavnu situaciju, nakon 4 godine što nosim inzulinsku pumpu, profesor mu je rekao i što su ti to slušalice u tom. Mislim, dijete sjedi 2 blok sata kod njega, jedanput jedno, predaje mu 3 godine, onda pita jesu li to slušalice. A to vam je stvar osobne odgovornosti. Mislim, Ok, ne znam, znam, i sustav molim vas može još, napraviti što da. može napraviti, ali ako netko to ne želi čuti, ne želi sudjelovati iz bilo kojih svojih priča, možda ne može to podnijeti, možda smatra to, da to nije njegova odgovornost. Dakle, nek se s tim bave roditelji i stručnjaci, ja s tim nemam ništa. Nekad jako ne žele čuti, pa mislim, ne znam koliko vas je upoznato, mislim, 20 godina se borimo da ljudi shvate da je disleksija stanje i neka vrsta invalidnosti, a ne ljeno i glupo dijete. 20 godina. Ali, oprostite, Jela. ako dijete upadne u hipoglikemiju, točno na njegovom satu. Ako profesor nije educiran, što da on napravi u tom trenutku? Hvala Bogu, djeca su jako dobro educirana. I još samo jedna digresija, školski psiholozi. Evo, ne znam, mogu mi potvrditi vjerojatno i mame, nikad, barem koliko sad moj Luka već ima dijabetes, nikad školski psiholog nije otišao do njega, do takvog djeteta, a malo, sad je tu i pubertet i malo smo drugačiji, ne znam. Znate sad, sve su to sad neke misli, zašto ja, zašto mene i tako to. Zašto malo s njima ne porazgovaraju? Mislim, velike škole imaju dječjeg psihologa, Ja se školskog psihologa. Mislim da bi tu malo trebali isto. Barem vaša inicijativa, kao naša roditeljska. Kažem, ne možete vi nikog natjerati. Neki ljudi žele i mislim, evo, ne znam, nema niko iz Bartola Kašića. Ja sam cijelu sad koronu držala predavanja upravo profesorima kako da preuzmu odgovornost i kako da shvate što se dešava s djetetom. Neki će čut, a neki neće ni nakon 5 predavanja čut. Da, ali evo, na primjer, konkretno, događa se te situacije gdje vi kažete da profesor ne želi imati veze s time, ajmo tako reći, to nije njegova odgovornost i onda se nakon toga dođete u situaciju da zbog takvih slučajeva tražite individualizirani pristup u školi i onda taj isti školski psiholog kaže da za to nema potrebe ili da ćete vi zauzeti mjesto nekome drugome djetetu, što god to značilo. Ne znam, stvarno... Mislim, da li se to mislilo, ne, općenito, sad govorim, to je jedan primjer bio, da sad ne imenujemo škole. Događa se, da, evo, to se radi se u pravilu o 2 škole, gdje psiholozi smatraju, znači da djetetu to nije potrebno, a vi to pokrećete zbog takvih određenih situacija, znači ko što se dogodilo njenom sinu, mome se sinu jednom dogodila opaska koja nije bila primjerena, znači njegovom stanju i nakon toga je čak ispitan u hipoglikemiji i dobio je loš ocen, ali nebitno je sad to, ali hoću vam reći i nakon toga zatražite individualizirani pristup za dijete, da bi se u takvim slučajevima eventualno došlo do toga da se, znači, da mu se popusti u tom trenu, da se pričeka, da on bude i tako dalje. I onda morate proći stručnu službu, dođete kod psihologa i on kaže ja mislim da to nije potrebno ili vi ćete zauzeti mjesto. Zato vam je školski liječnik dio tima koji procjenjuje individualizaciju. Meni to ne može pronaći. U školama gdje sam ja, sigurno se to neće. Eto, dobro, vi ste očito konkretno u ovom drugom sektoru. Prebaciti djecu u Bartola. A izgleda da očito znači ono od stručnih službi koje su više educirane i manje educirane. Imate psihologa koji su pred penzijom, koji jednostavno im se ne da. Imate koji su iz bilo kojih razloga, jednostavno nisu. Ali zato nemate samo psihologa. Imate psihologa, defektologa, pedagoga, školskog liječnika. Dakle, mi se svi sjednemo. I učiteljica, i dakle, nije jedna osoba koja odlučuje.
Cijeli tim odlučuje. Da, razumijem, ali ono Vama kreće može kao netko to reći, ja ne mislim, može to i napisati, ali ja to neću podržati. Neće nijedna školska liječnica podržati. To je u Prema redu, tome ne do toga možemo- još nismo došli, ali idete onim, znači vi idete onim Možete stepenicama. krenuti od školske liječnice koja će njima, jer će oni puno prije poslušati liječnika koji kaže gledajte to i to, nego mamu. Jer oni će procijeniti da je mama preprotektivna i da hoće zaštititi dijete, a ako liječnik to kaže, onda će to sasvim drugačije čuti. Znači, situacija može ići od liječnika pa dalje, a ne od škole. Vi možete meni, ako te iz moje škole, ili mojoj kolegici, mislim, ja nisam samo Bardana Kašića, to mi je tu. Nas je 7 u županiji, sad nas je 6. Bilo koje da dođete da se obratite sa zahtjevom, pokrenut će se proces. Hvala. Dobro znate. Ja bih pokušala opravdati prosvjetare. A ja sam u prosvjeti, pa evo. Što, evo, ja i Anita se znamo, hvala Bogu, i prošle smo sve ove faze i odlaska i strahova i svega, ali sistem, dakle, hoću reći da je to vjerovatno sistem kakav je u školi. Još se u našoj školi nije dogodilo da kad djeca dođu iz 4. razreda u 5. kad ih imamo više razrede, da mi nismo od učitelja dobili informaciju o svakom učeniku. Dakle, ti u startu dobiješ informaciju, ovo ti dijete boli od ovoga, ovo ima ovakav problem. Naravno da je sada individualna stvar razrednika koliko će se on u to involvirati, ali u svakom slučaju on se ne može oglušiti. I on mora znati da postoji neki problem. A onda je dalje tu cijeli tim ljudi koji, ako zatreba, će uskačati. Ako jedan Dakle, nema meni je sluha, ovo drugi će. neshvatljivo da kolega, što ste rekli, 2 godine ima dijete i da mu još ono to kaže što to drži. Mislim, to, ne znam, to mi je neshvatljivo, osim što je to jedan muški mozak, oprosti, ja svako to drugčije funkcionira od ženskog mozga koji ima nacionalne konflikte i koji to radi drugačije. Tako da, ne bih rekla da ljudi nisu spremni prihvatiti saznanja dobiti o takvom djetetu i biti na usluzi, naravno u granicama koliko je čovjek educiran, jer zaista nismo educirani za takve stvari, nismo, i da bi se trebalo raditi edukacije, na primjer sa razrednicima 5. razreda, sa razrednicima koji dobiju takvo dijete, pa da se baš onda posebno skrene pažnja na to. Treba ročiti preko pedagoške službe škole, preko školskog liječnika. I mislim da tu stvarno ne bi smjelo biti problem. Ne bi smjelo stvarno biti jer je u pitanju dijete. Međutim, sustav kao takav vrlo lako klizne. Sustav su ljudi. Jer sve spadne na čovjeka. I ako čovjek briga moja pređe na drugog, on će... Uvijek imate takve sustav, ali za dakle, u globalu su ljudi spremni pomagati, jer pojedinci zakažu u svemu. I pojedinci vuku u svemu. Da. Ja sam samo htjela pitati, ono što laički se uvijek onako postavlja jedno pitanje, je li to nasljedno? Genetski, ne, mislim, Za tip 2 je čak veća. Za tip 2 je veća povezanost sa nasljednim faktorom, nego za tip 1. Da, znači u familijama gdje netko ima šećernu bolest tip 2, to je nešto što mi redovno notiramo kad nam pacijenti dođu, jer se smatra da je upravo šećerna bolest tip 2 unutar obitelji nešto što se javlja s većom pojavnošću. Dok za tip 1 nije takav slučaj. Zapravo još nam tu fali ispitivanja i spoznaja da bi se uopće vidjelo što je pokrenulo taj proces, autoimunni proces oštećenja beta stanica u tipu 1 dijabetes. Ono što mi znamo možda ima povećanu sklonost, ali zašto je razvio bolest, još ne znamo. Vi možete, možda ja isto imam tu genetiku, očito imam, ali nisam ju u potpunosti razvila bolest. Možda još ne znam, mislim niko ne zna, ali ono zašto je došlo do razvitka bolesti još nažalost ne znamo. Nikad će krenuti. Da, niti kad će krenuti. Da, ja bi se isto htjela nadovezati, nažalost, mislim nije to samo Hrvatsko društvo, općenito
fali edukacija u svim područjima. Mi smo isto imali tako neka iskustva gdje je odgajateljica u vrtiću prozvana zato što se igra na nekakav mobitel, a ona stvari na tu pumpu davala terapiju. Imali smo čak i roditeljski, mislim, evo, tako neke banalne stvari, u stvari gdje su roditelji vidjeli da ona nešto tipka, kao ona sjedi na mobitelu, se igra i tako, u školi nismo da se imali nekih velikih, ali isto bude i dosta često među djecom stvari bude, čak pogotovo iznad 5. razreda, tako nekih ružnih riječi. Ali dobro, to je nešto što u stvari kao roditelj moramo naučiti svoju djecu da se nauče s time, nije to sad nešto, svi to prolazimo. Nije da ono... Opet se vraćamo na školski sustav, mislim da je edukacija profesora, kako voditi i kako senzibilizirati kolektivno. Da. Treba senzibilizirati ljude za to da oni osjećaju da imaš jedno takvo dijete, 2, 3, 5 i da moraš obratiti pažnju. Uvijek imate neko dijete. Ili što je još strašnije, da je meni došlo dijete u 5. razred, znači 4 godine kod učiteljice, koje je bilo toliko slabovidno da je na kraju sam ga ja spremila u Vinkabekom Zagrebu. Jer sam alarmirala sve što sam mogla. 4 godine ta učiteljica nije vidjela da je dijete ore nosom u bilježniku. Mislim, meni je to neshvatljivo. Ali to su oni individualci koji gledaju kroz video. Ja bih samo rekla da nemaju dovoljno znanja i alata i onda je lakše gledati iznad nego gledati video. Ne znaju se ne slažem se s vama. Kompetencije vođenja se mogu učiti. Ja prije 20 godina sam bila sramežljiva, nema šanse da je ova pričala. Ma gore da se to desa. To se ne uči. Tako da se to da nauči. I svaki profesor bi mogao. Senzibilitetom ne. Nije izlika. Da, Kako? Ali kažem, kad bi to bilo u sustavu, kao što i učimo, svi ste učili pedagogiju, didaktiku i ne znam šta sve ne, mislim da isto tako moraju biti kompetencije, ali iz 21. stoljeća, vještine vođenja grupe djece i kako svakom djetetu dati to što dijete treba i vidjeti ga. A ne, mislim vi kad, ne znam šta vi učite na faksu, ali koliko ja čujem, tu se uči pedagogija 19. stoljeća. Mislim, I 18. u 19. stoljeću smo vjerovali da je dijete tabula rasa i da se samo neko broj. kako je krenuo. Uči se povijest. Da, dakle, ne uče se te vještine, pa kažem, evo ja imam kćer studenticu medicine, ona uči komunikaciju s pacijentom, ali ne ovako kako ja, dakle na način na koji ja to govorim. Opet je to neka vrsta komunikacije od ozgo. Dakle, pacijent je ravnopravno biće. I puno bolje zna šta se njemu unutra dešava, ovo što vi kažete, dijete ne zna referirati. Dijete ne zna referirati jer je to njemu normalno. Jer on ima samo tu stvarnost. Nema usporedbu da može reći nešto. Dakle, moramo se stati i reći, ok, šta ti dijete osjećaš, pa kako ti to bi, pa šta se događa, pa, dakle, kopati i ispitivati, to nas niko ne uči. Da bi onda mi bili bolji profesori, bolji liječnici, bolji terapeuti. Eto, mislim da smo sad pri kraju. Hvala našim gošćama, hvala svima vama što ste došli ovako u velikom broju. Hvala našim gledateljima kojih je bilo. I čisto bi još htjela napomenuti, to mi je Doris rekla, to nisam ni znala da je danas 100 godina od... Nije danas, nego ova godina je 100 godina od izolirana. Tako da nadamo se da će još... I ovo preporučujem svakome koji ima. Da, ja isto. Obavezno. Knjiga se zove Obitelj s kroničnom bolesnom djecom. Dakle, Jesper Julija. 90% ovoga što sam ja vama pričala, sam ja naučila od njega. Onda... Hvala svima.